Ny zavatra fantatra maloha, le harena maloha agnaty ranomasina tegna mbo anisan'ny misy le harena, ka atsika godidinana ranomasina le nositsika, de avenir be zegny raha ohatra hoe voatrandraka ara-dalàna le zavatra agnatiny ary mifagnampy ny fanjakana sy ny mpanjono satria araka tenin'ny ministra teo zay, agnisan'ny sakafo faran'izay tsara ny trondro de tokony ampiroboroboina zegny izy ka mba misy hely mba tosika zegny, efa agnatiny maloha zavatra ataonareo zao fô mba misy tosika zegny ankamoramora le fomba fagnanovana le asa, hoe ahafahana mamantatra zay toerana alehan'le bateau, raha sagnatria moa misy olana agny de hita avy aty amin'ny tanety ihany hoe aiza misy le bateau de le misy trace zegny aleha de hita fogna, de moramora zegny mandeha magnavotro le sambo, misy caméra izy de igny zegny ahitana le zavatra biby na le trondro azo hitany ity aby, ary efa afaka magnamia hoe raha zao halavan'le trondro zao de zao koa ny poids-ny, fantapantany, misy intelligence artificielle kely angamba agnatiny ity, ya somary efa avolenta zegny izy, miakatra le trondro jeren'le caméra fogna zegny fa fantany refin'le trondro, fantany ny poids-ny, ya le havesarany tonga de fantany, ya mankamora le asa zay izy amin'le mbola ohatra hoe karaha taloha zegny tondra le trondro atao balansy refesigny tonga de mba fa mialoha zegny fa fantatra mialoha le zavatra, izy io koa moa zay mahafantapantatra hoe agny ampovoan-dranomasina misy regny le sambo surtout les pêches industrielles, misy koa re sambona vazaha reo mandeha mangalangalatra amintsika aty de miditra amina zone tokony hiasanay, de igny koa zegny magnampy ministère mety hitanay le sary io zareo azon'le ravitra ty sary koa amin'ny point zao misy sambo ohatran'izao aty de ahafahantsika mbo miaro le sisin-dranomasina atsika koa zegny le raha mifameno zegny zahay i appareil ty sy ny ministère zegny mifameno am'le fiarovana le raha satria efa velon-tegnanay izy ty, le zavatra tokony hoaninay ho hamidiny amina vahoaka ho lasan'olo hafa akagny tsy mety aminay zay, ya.